Er det bedre her? Ja. Velkommen til stofskiftedemonstrationen 2014. Du er ikke alene. Vi har glædet os til at se jer alle sammen. Vi ved, mange af jer kommer langvejs fra. Ja, velkommen til demonstrationen. Husk nu, at dette kunne vi ikke gøre uden alle jer, som står her i dag. Vi ved, at mange af jer er smerteplagede og gangbesværede, og alligevel er I her. Welcome to our International Thyroid Day demonstration. You are not alone. Thank you so much for coming today. We know many have travelled far to be here today. And we know many of you are still suffering because of your thyroid condition. So thank you for coming today. Først og fremmest vil vi takke alle jer, der støtter os og har støttet os i forløbet i hele demonstrationen. Vores gruppemedlemmer fra Stofskiftesupport skylder vi en stor tak. Mette Hauge, som har hjulpet os med pressemeddelelser. Annette Larsen, som har hjulpet os med tilladelse fra kommunen og politiet. Tak til Dorte Skov, som har malet sommerfugle på os. Vores smykkedame, Lone Svane, som står derovre fra Sedum på Islands Brygge, hun hjælper os i det daglige med at dele visitkortet ud til kunderne. Regina Müller, som har sørget for, at TV Glad kommer, er her. Henrik, som har hjulpet os med det praktiske. Tak til den søde mand, som har lavet vores TSH-plakat. Tak til den søde pige, som oversatte pressemeddelelsen til den engelske video. Thank you also to Hyperthyroid Mum, to Thyroid Change, Thyroid Sexy, Stop the Thyroid Madness for helping us raise awareness and for sharing our videos on Facebook, and Thyroid UK. Og en stor tak til vores støtter til demonstrationen. Patientforeningen Danmark, Dansk Forening, kommer der et svært ord, Hypoparathyroidisme, læge Carsten Vagn Hansen, Foreningen Tyredea Norge, Skjoldkørtelforeningen Sverige, Hypoteosforeningen Sverige, forfatter og journalist Helle Sydenberg, blogger Christina Andersen og det forbandede stofskifte. Blogger Michael Wilhelmsen. Der er også en del finske stofskiftegrupper og flere stofskiftegrupper i USA, som har støttet op om os. Stofskiftelæger, ikke kun i Danmark og Norden, men i hele verden, har tusinder og atter tusinder af ødelagte menneskeliv på samvittighed. Endocrinologists throughout the world have thousands upon thousands of ruined lives on their conscience. This is not merely a Scandinavian matter. Vi stiller spørgsmålet, hvornår indtræffer en øvre myndighed og stopper dette vanvid? We ask the question, when will the authorities step up and step in and stop this madness? Ja, det er sandhed skammeligt, at offentligt ansatte stofskiftespecialister rundt omkring på hospitalerne fravælger at benytte et fast panel af blodprøver, som ellers let som ingenting
kan afsløre invaliderende stofskiftesygdom. It is outrageous that tax-paid endocrinologists employed by the state and working at public hospitals decide against using a panel of blood tests that can reveal invalidating thyroid disorders. Af en eller anden uvis grund har man valgt at fjerne alle afslørende blodprøver, bortset fra nogle få, som i et samlet helhedsbillede ikke kan bruges til noget som helst fornuftigt. For unknown reasons, it has been decided to remove the blood tests which could reveal on true hormone status. Left are but a few nondescript tests that do nothing but ensure a non-thyroid hormone within the normal range. It is senseless. Men det ligger sådan, at testen, som stofskiftespecialister anvender den dag i dag, afslører ingenting. Vi har brug for et fast panel af blodprøver, som afslører stofskiftesygdommene på et tidligt stadie, så vi kan få den behandling, der er nødvendig, før det går helt galt. The tests used by so-called thyroid specialists reveals nothing. We need a panel of blood tests that reveal early stages changes affecting our thyroid and thyroid hormone status. This will ensure we can start treatment before our illness has affected us unnecessarily. This will ensure we can get treatment earlier and make our prognosis so much better. Det er derfor en katastrofe, at man fravælger disse blodprøver. Therefore, it is a catastrophe that these blood tests are not taken. Fjerner man disse blodprøver, svarer det til at bede en murer om at pudse en væg op uden sin murske. They have taken away these blood tests. It is like taking the trowel from the bricklayer about to plaster a wall. Det er katastrofalt, at man blandt andet også har fravalgt Hashimoto's-testen. Den prøve afslører, om du har den autoimmune sygdom, der angriber skjoldbruskkirtlen, og derfor ophører skjoldbruskkirtlen til sidst med at fungere. Over tid ender det med lavt stofskifte. Patienter med Hashimoto's er i fare for at udvikle andre autoimmune sygdomme, såvel som Graves, gigt, diabetes, kræft osv. It's a catastrophe that the tests for antibodies to diagnose autoimmune Hashimoto's is no longer standard. Autoimmune Hashimoto's destroys the thyroid gland, eventually leading to chronic hypothyroidism. Furthermore, patients with Hashimoto's are at an increased risk of developing other autoimmune disorders such as arthritis, Graves, diabetes, celiaky, and many others. Men det er således, at pengene roterer mellem Sundhedsstyrelsen og de globale medicinalgiganter. Lægerne har aktier hos de selv samme giganter. Dette faktum forhindrer os at få andet end den ordinære medicin. The money trail between the health authorities and the medicinal firms, doctors as shareholders in medicinal firms. This prevents us from getting access to all the available thyroid treatments out there. Det kunne tyde på, at Sundhedsstyrelsen tvinger os til at vende blikket mod udlandet for at få hjælp. Hvem har overordnet ansvar for den umenneskelige behandling af syge mennesker? Det er en farce. Det må i sidste ende blive en stor udgift for samfundet, da vi mister arbejdsevnen og ikke er i stand til at fungere i samfundet på lige fod med raske mennesker. It appears that the National Board of Health are forcing us to go abroad to get help. Who has final responsibility for the inhumane treatment of sick people? It is farcical.
and it's an immense financial burden for society as many of us become unable to work and can no longer contribute as we would if we were well treated for our conditions. Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at lægerne ikke indberetter bivirkninger. Vi ved bare ikke, hvor de havner. Fra den ordinære stofskiftemedicin. Du udvikler følgesygdomme over tid, hvis ikke du tåler den ordinære stofskiftemedicin. Men hvem skal hjælpe os? The National Board of Health knows that doctors are not reporting side effects from the most commonly used thyroid medications. Over time, you will develop secondary conditions resulting from your under or mistreated thyroid conditions. Who will help us? Det er kun os selv, der har ansvaret for at afvise medicin, vi ikke vil putte i vores krop. We alone are responsible for our bodies. We alone can decide which medication we wish to take. Men som det er nu, oplever vi igen og igen, at patienter med højt stofskifte udtaler, at de bliver udsat for radioaktiv jodbehandling, hvorefter de resten af livet skal leve med et lavt stofskifte med alle de gener, det fører med sig. Again and again we hear of hypothyroid patients who are treated with radioactive iodine, resulting in lifelong low thyroid function with a plethora of health implications. Hvis du skal MR-scannes, vil det forventes, at du siger ja til at få indsprøjtet radioaktiv jodkontrastvæske. Den handling gør nemlig lægernes arbejde nemmere. Jod, som får skjoldbruskkirtlen til at fungere, bliver spist af den radioaktive væske, og det sætter vores sygdom tilbage. Husk, du kan fravælge kontrastvæsken ved MR-scanning. If you are having an MR scan, you are expected to accept being injected with a radioactive contrast dye. This is to ease the job of the physician. Iodine, which is essential to the proper function of the thyroid, is eaten by this contrast fluid, thus worsening our condition. Remember, you can say no thank you to radioactive contrast fluid when you are being MR scanned. Men hvad er det, vi ønsker? Hvad er det, vi ønsker? Det eneste, vi ønsker, er at kunne leve et så normalt liv som overhovedet muligt, på lige fod med alle andre normale mennesker. De af os, som bliver nægtet den livsvigtige medicin, kan ikke leve et tilnærmelsesvis normalt liv. Hvorfor nægter vores sundhedssystem at lytte til os? All we want is being able to live a normal life, as normal as possible with our conditions. Those of us who are denied our medication are unable to live normal lives. Why is the National Board of Health refusing to listen to us? Vi ved af erfaring, at utallige mennesker går til lægen med symptomer på stofskiftesygdom. De bliver afvist på grund af forældede retningslinjer. We know that people go to their physicians with symptoms of thyroid dysfunction, and yet they are refused treatment due to the archaic guidelines. Thank you again everyone for coming today and for supporting our demonstration. We want change. Have a fantastic day and enjoy the rest of the demonstration. Please take a flyer at the jewellery stand for further information or come and ask us. Thank you. Så tager
dejligt lige på dansk. Annette og jeg har oprettet en hjemmeside, som hedder Stofskiftesupport.dk og en gruppe af samme navn på Facebook. Stofskiftesupport.dk. Du er velkommen til at tage et visitkort og en flyer over ved smykkebordet. Til sidst vil vi ønske jer alle en fredelig og god demonstration og et glædeligt møde med mange af os, som taler sammen på nettet til hverdag. Jeg vil også gerne ønske jer en rigtig god. Rigtig god demonstration til jer alle sammen. Som bliver så sur, liv i vores celler, det er det, der tæller. Stofskiftepatienterne kræver ekspertise, mange får det ikke godt, ender med en krise. Standardmedicinen gives, men vi er jo ikke ens. Liv i vores celler, det er det, der tæller. Sundhedsoverstyrelsen svarer nu på prøver, der vil kunne vise dig alt, hvad du behøver. Men nu kan det være nok, det er sgu da vores krop. Liv i vores celler, det er det, der tæller.